Isona DJ Bride. Sibuyile mlaleli sikhamba nomngana lonene kanike sinomnyanya omkhulu nabalingani bethu banjelwa eThula Mahashi Stadium ngomgcibelo kanike into ezinini na madoda ngomgcibelo kuya December asikhulumeni ngamathikithi nakhensa sesikhoni nakhensa isona ya bawathola njani sesikhoni benzani nabafuna ukuthola amathikithi yes bese ke VIP then singena njani thina bama VIP nina bank stool oh yes qinisile uDJ Brian mlaleli thola ithikithi lakho esandleni bathi ke amathikithi wawoke 200 rands bese ke walaba abafuna ukuhlala nentatanyiswa aba yi450 rands ayatholakala eComputer Tickets ayatholakala eShoprite Checkers neCheckers neUSave ungazithengela lapho ke ithikithi lakho lithole sesenesikhathi ungathi ke wena uzalibamba ekseni uzawathola sewangasekho namkha sekugcwele qinisekisa ke ukuthi ke ubamba isikhathi Simbathi Sindo yeah the big fish so DJ Brian ditiro tabani lethi umsebenzi kabani leyo DJ Kugza kwamambala injalo sitholeni ke abavuma bakhona ngaphakathi kwehelo labonongorwana laba bajame bunjani bobani mhlamba bakhethiweko bakhethwa abalaleli bethu njalo DJ Brian ungalahleki mlaleli akabiza inomboro uyakubiza nawe mlaleli wekwekwezi ukuthi ungangena ke nomborweni yethu yekhaya ijayileko i086 000 3278 sebenzisene yomngana lonene ngethi 086 000 2543 ngamanye amagama ke sidinga wena ke bona ukhamisane nathi ke njenganje sichinga emnyanyeni omkhulu wephela vekele ngeyomngana lonene FM eThula Mahashi Stadium ma Music Awards Shichonga Music Awards wehlandla le12 nonyaka nje asikhame siyokuzwa ke DJ Brian nokhonza ukuthi bobani mhlamba bavumi abangababona abalaleli bethu nalabo mhlamba babo ngikhethani sele bangaphakathi kwabo abonongorwana nabo shabe ticket VIP isona siyavuka njani wena no siyathokoza siyakwamkela ukhona siyathokoza ukuthi usidosele umlaleli womngana lonene siyathokoza utshele nabanye siyathokoza Brian bafuna wena abafuna ubaba ukokwana bobusayi nabokhonza bathi kokwana uhumele kandle ayifambe Phatsho lembe uqinisile ilembe eminyaka mlaleli Bobo the beat no kwamambala umuntu akavote bambi SMS number kuyavalwa ngo mhla ka20 ngo8 ebusuku zabe sekuvaliwe ne ngaleyo ndlela besikwakhela umkhanyo umlaleli ukuthi kuzobe kumnandi kangangani eThula Mahashi Stadium ngiliphela veke umngana lonene uletha umnyanya omkhulu esifundeni sangeMpumalanga bonongorwana Shichonga Music Awards wehlandla le12 amathikithi sikutshelile ukuthi wathola kuphi begodi imalini sikutshelile nokuthi abanye uyabavotela sikutshelile nokuthi ke fika ngesikhathi siyacabanga ukuthi yonke into izabihlelekile yes asifambe ngaphandle kwethu akunalitho Gauta BMX no sithokozile DJ Brian sithokozile Khonza sithokozile nakomlaleli wethu uzorarulula Sithokozile khulu kwamambala mlaleli qinisekisa ke bona uthola ithikithi esandleni umngana lonene FM unomnyanyo omkhulu kuliphela veke asibonane khona bekhothu ke sikwazi ukuzithabisa ngendlela efaneleko sithabe nabathumbileko sithokoza abavezi bethu kwamambala kanti ke nakungimi yana ngile